Merhaba, selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli dostlar. ATR telekanalının yayınında sabah programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün noyabr ayının 16. күні ve programmamız devamında biz meraklı suallerini bugün müzakere edeceğiz. Birinci mesele bu elbette ki Tunev'in yüz bergen haberler bu keçenleri FSB tarafından kıynavlarga uğragan Renat Paralamov endi koruyucu hareketinin ve faaliyetinin uğraşacaktır. Bununla beraber sizge vade etkenimiz gibi birkaç günler devamında biz anayasaga değişmeler meselesini şimdi müzakere edeceğiz. Bu meseleler esasında bizim studiyamızga musafirler teşrif buyuracaktır. Endi saat 7 ve programmamız başladı. Uyanınız, diğerlerine uyatınız, keliniz beraberlikte sonki haberlerden müzakerelerine başlayıq. Elbette onlardan evvel keliniz kunun tarihini keçeyik, hürmetli dostlar, ve en evvela şunu kaydetmege isterim ki bu gün 1945 senesi UNESCO teşkilatı meydana getirildi. Onun esas maksatları devletler ve halklar arasındaki marif, ilim ve medeniyet sahalarında olgan işbirliğini kavileştirmek edi. Bugün de UNESCO'ga 182 devlet kire. Kaydetmeli ki UNESCO teşkilatı gayip olmağa yakın til, tarihi bina ve medeniyet abidelerini korçalay. Mesela olarak ana vatanımız Kırım'da UNESCO himayesi altında Hirsanes kire, Hansaray ve Sudak'taki Cengiz Kalesi ise Kırışke namzet dep sayılmakta. Ve bugün bayram dep aytmağa mümkün. Bugün Ukrayna'da radyo ve televizyon bağ xadimleri günü kaydetili. Bugünün kaydetili fermanı 1994 senesi Ukrayna prezidenti Leonid Kuchma tarafından imzalandı. NAN İçtimai İnstitutu'nun malumatlarına göre Ukrayna vatandaşlarının 87% öz boş vaktini ekranlar başında geçiriyor. Şimdiki zamanda televizyon ve anda gösterilgen programlar olsun, haberler olsun, informasyon cenkte büyük rolünü almaktalar. Biz profesyonel bayramnen radyo ve televizyon xadimini hayırlayımız. Men bu studiyadan ATR telekanalının takımını hem de birçok diğer telekanallardan takımlarını herkes adından hayırlayım. Bununla beraber günün en mühim böyle hadisesine geçsek, endi tarihe dalmayıp bu günlerge bakamız. 2017 senesi ve bu günleri Cenubi Afrika'da yerleşken Zimbabwe devletinin tarihi denişmekte. Aman 40 yıl devamında devlette hüküm sürgen diktatörlük devara sonuna geldi dep aytmak mümkün. Çünkü ülkenin yol başçısı, Diktatörler Klubunun mühim azası ve Putin'in yakın dostu Robert Mugabe silahlı devrim neticesinde evinde esir oldu. Endi o makamını bile terk etmege hazır. Men şunu kaydetmege istedim ki tarih şunu gösteriyor bizge, diktatörlerin sonu daim bir ola ki bu alda Mugabe da kolay kurtuldu dep aytmaga mümkün, çünkü onu da öldürmediler. Keliniz bakayıq. ...93 yaşındaki Robert Mugabe dünyada en kart devlet başı sayılaydı. Ama Tunev'in onun Zimbabwe'de sınırsız hükümü sonuna geldi. Arbeyler silahlı devrim neticesinde Mugabe'ni ev hapsine aldılar. Robert Mugabe dünyaya 1924 senesi geldi. O cazinatını algan son Londra'da İktisadiyat Fakültetinde okudu. O zaman Zimbabwe Cenubi Rodezya adını taşıp Büyük Britanya'nın müstemlekesiydi. Vatanına kaytkan son Mugabe siyasi kureşke koşula ve 1964 senesi hapishanege düştü. Muhalefet hareketi için ona 10 yıl verdiler. Hapishaneden çıkan son ise Mugabe Zimbabwe Afrika Milli Birliği'nin lideri olup İngiliz müstemlekecilerge karşı ketken cenkinin başına geçti. 1980 senesi Zimbabwe müstakil olgan son devlette umumi saylavlar geçti. Mugabe'nin firkası anda birincilikni kazandı. Robert ise yana ülkenin baş naziri oldu. İşte bu noktadan onun altın devri başlandı. 1987 senesi Mugabe Zimbabwe prezidenti olgan Kanaan Banau'nun vazifetinden çıkarıp onun yerini aldı. Baş nazir vazifesi ise Zimbabwe'de lağu etildi. Sabık prezident devletinin terk etmege mecbur oldu.
болды. Роберт Мугабе девлетте топрақ ислятыны башлатты. Бейаш чифтчилерінің топрақларыны ивавсыз оларның қоларындан алып, фухари қара көйлілерге ве мұстақилік женкінің ветеранларына беріледі. 2002 сенесі Мугабе өлкеден 4000 бейаш чифтчилеріні қуып чықарды. Авропа бірлігі Зимбабвеге қаршы санкцияларына кірсетті. Халқара валюта фонды есе өз ярдымына тоқтатты. Мугабенің топрақ ислаты нәтижесінде девлетте кескін иқтисадият бұхраны башланды. Миллионлар инсанлар ешсіз қалып, бірчық шirket ве заводлар қапатылды. 2007 сенесіне айыт ол малюматларға көре Зимбабведе ешсізлік 80%-ны тешкіл етті. Бұтын дүнияға өлкеде олған гиперинфляция белледір. Яқында 100 триллионлық банкнотасы чықарылды. Оның керчек фияты есе 1 Америка доллары кыбыдыр. Роберт Мугабе ақиқи диктатор еді. Оны дайма инсанларының ақларыны бозылуында, ырчылықты ве қабарыжылықта қабатла еділер. Президентнің өмір арқадашы Грейс Мугабе сайлавларда намзет олса біле, еңер айтқан сөзлері бірчық саясетчілерні шашыртты. Зимбабвенің конституциясы бойынша сайлавлар кечсе де, оларның нәтижесі евелден белі еді. Мугабе дайма президент вазифесінде сайлана еді. Оның тарафдарлары ве арби мұхалифетчі фирқаларына қол тұтқан көйлерінің сакинлеріне вақшыжа eziyet етеділер. 2015 сенесінің май сайында Мугабе Путиннен көрішіп Русияның тыш саясетіне қол тұтқаныны ве санкцияларға қаршы чыққаныны айтты. Атта да 2014 сенесі Зимбабвенің ресми делегациясы Қырымға келген еді. Кечен сене Мугабе президент вазифесінде 100 елігіні қайд етмеге азыр олғаныны айтты. Амма әрбір диктаторның үкімі сонына келе. Мугабе президент вазифесіне өмір арқадашы Грейсин азырлағанымен разы олмаған арбейлер тәшәббүсні өз қоларына алдылар. Алынған мәліматларға көре Грейс енді Зимбабвені терк етті. Ев аписінде болынған сабық диктатор есе истифаға кетмеге азыр. Зимбабведе аман-аман 40 еллық Мугабе девара сонына келді. Бераперліке те Зимбабве диктаторы Роберт Мугабе ақында левханы сейреттік ве программамызның esas мевзуларына кечмеге теклif етем. Қырымда ФСБ тарафындан қиналған Ринат Параламов инсан ақ қорчалайжы әрекетінен енді оғыраша жақтыр. О ишғал етілген Қырымда тақытке оғыратылған инсанларға ярдым көстермеге істей. Шымды о евіне қайтып язықке оламай. Ринатны ФСБ хазимлері қинап үшбірлік yapmaға мечбур еткенлер. Шымды Ринат Параламов қорантасымен берабер Киевде яшай. Іште келініз оның ақында левханы азырлаған мұхберлеріміз сейір етейік. Sonra студиямызда мұсафырны қаршылай жақмыз. Салам алейкум, проходите. Кичек қызының құжағында Ринат Параламов Киевде кераланған дайресінде бізні қаршылай. Бұл дайреге о 3 авта евелси өмір арқадашы ве 4 баласыны кетірді. Кичек қызы бір, уйкен есе 7 яшында. Ринат Қырымдаки мабуслерінің махкемелеріне қатнап, Қырым татарларының евінде тентулер кечірілген вақыт видео шығарайды. Сентябрның 13-інде оның евіне ФСБ хадимлері тентовнен келді. Бұл видеода Ринатны белгісіз ерге алып кеткені көріне. Оның қиынап ФСБ-нен ишбірлік етмеге талап еткенлер. Когда он меня ударил в грудь, когда адвоката требовал, он мне сказал, я вот сейчас анализирую, делаю вывод, да, он сказал следующее, то что у тебя есть два выбора. Либо ты будешь делать, как мы говорим, или сотрудничество, делать, как мы говорим, и будешь со здоровьем останешься, не потеряешь свое здоровье, здоровье беречь надо, у тебя дети есть там. Азаплардан сон оны ишықнен қиынадылар. ФСБ хадимлері оны патлап алетлеріні сақлағаны, ве Хизбут Тахрир тешкілятынен чалышып, террористик фәалиетке инсанларны желп еткенінен бағлы сақты весиқаларны имзаламаға мечбур еткен. По первому протоколу, то есть за тротил, у тебя будет 3 года условно, ты будешь 3 года на нас работать. Если все будет хорошо, мы тебя забудем, ты нас забудешь, будешь жить своей жизнью. Если же ты где-то что-то обманешь нас, мы об этом узнаем, у нас есть уши, или что-то там попытаешься сделать, мы поднимем второй протокол, который говорит, то, что от 13 до пожизненно, организация террористической деятельности. Бұл видеода Ринат Параламовны Ахмежиттегі автовокзалдан алып кетелер. Бұл ерге оны бір күнлік азаплардан сон ФСБ хадимлері ташлап кеткен.
Когда мужу надо было выехать после всех этих событий в Киев, чтобы пройти нормально уже судебную медэкспертизу, независимую, да, где будут, ну вот, сказано, что действительно были пытки. Тогда уже появились такие мысли, что его могут не впустить обратно и что нам придется как бы вслед за ним ехать. Параламовлар Корантасы шымды Киевде яшамаға алыша. Қырымнан Сейітлер қасабасында олған евінден тек балаларының кереклішелеріні алып болдылар. Назифе айтқанына көре шымды жемаат тешкілатлары оларға бала урбалары ве ән кереклішелеріні алып бермеге ярдым ете. Шымды Киев шәрінде олар ишгалден сон Қырымда доған балаларының весиқаларыны ресмилештірелер. Ренат есе Қырымда олған ватандашларымызға ярдым етмек үшін инсан ақлары қорчалавынен оғрашмаға планлаштыра. Так вот она, как халбака. Я выскочила, приезжайте в гости. Селям алейкум. Виктория Облязова, Сергей Карапыщенко, Заман, АТР. Ринат Параламов біздің студиямызда. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум. Насылсыңыз? Аллаға шүкір. Ринат бей, сіз енді шымды ақорычалайжы фаалиетінен ұғырашмаға істейсіңіз. Қайдан бұл ғайып еді алды? Қайдан? Егер адам бұл қиыншылықтан мен орысша айтайын, разы болсаңыз, когда человек проходит через такие сложности, такие вот события, он больше я считаю, да, то, что он как бы к этим делам уже относится совсем по-другому. Я в данном случае отношусь к этим делам совсем по-другому, нежели так, как было, например, до этих событий. До этих событий я понимал, что кого-то, кто-то забирает, как бы сочувствовал, как бы проявлял активность, освещал это, но пока сам это не пройдешь, всю эту не пропитаешься этими чувствами, которые там, да, получаешь, так скажем. Из этого, пройдя это, я понимаю то, что насколько это сложно, насколько это унизительно, да, насколько это античеловечное такое, антинародное такое вот событие, ну, не событие, а такое вот действие, которое они проводят. Из-за этого решил заняться деятельностью, которая, да, будет пресекать дальнейшее, чтобы Аллах ярдым, чтобы такое больше не повторялось. То есть я правильно понимаю, для того, чтобы заниматься такой деятельностью и уже открыто высказывать свои мысли и как-то бороться с этой системой, вот эта вот машина репрессивная ФСБ должна коснуться каждого лично? Нет, каждого лично, я надеюсь, не коснется никогда, иншаллах. Но я сейчас свой случай рассказываю, да, то, что пройдя через это, я понял, да, насколько вот это неправильно, насколько я и до этого понимал, но вот, не дай Аллах, чтобы кто-то через это проходил, но когда человек это переживает, он начинает чуть более по-другому к этому относиться, да. Когда человек, например, знает, что такое голод, он слышал об этом, да, вот там где-то голодует в Сомали, в Йемене, да, но когда человек сам пройдет через голод, он к этому относится совсем по-другому, да. Я вот примерно в таком ракурсе это имел в виду. Ринат бей, я насыл бұны керчеклештірмеге планлаштырасыңыз, ақорычалайжы фаалиетіні сіз насыл көресіңіз? Насыл мүмкін бұны амелде yapmaға? Сейчас вот на данный момент я пока что занимаюсь, документы подготавливаю, свидетельство о рождении переделываю детей. Также параллельно идет общение с Энвером Кадыровым, главным правозащитного движения Крыма. И идут, так скажем, потихоньку для себя там уроки получаю, как это все должно происходить. На данный момент я вам конкретно не могу сказать, как начнется и что делать, да, потому что еще в курс дела полностью не вошел. Сейчас вот с документацией все улажу, вот недавно только ребенка в школу отправили, потом уже переключусь со всем своим вниманием, так скажем, в новую деятельность, которая для меня еще неизведана была до этого. Мына сіз бұл ФСБ тарафындан қиынавларға оғратылғансыңыз, ве сіз же бүгін Қырымда асылында
Бірісі кифает алтында ола біле ма? Бірісі исете біле ма бұл кифаятны? Сіз же насыл Крымда яшамаға бұл алда? Сіз де білмейдіңіз сізге келешектерін? То, что они могли ко мне прийти, и вообще не только ко мне, мое окружение, знакомые, мы уже, как вам сказать, когда ложишься ночью спать, ты уже думаешь, что могут прийти. Из-за этого, соответственно, и засыпаешь, да, с таким настроем. И этот настрой уже с конца 2014 года уже у всех практически он присутствует. Я к чему это? То, что люди готовы к этому. Морально уже практически многие готовы. Потому что такая система, да, если ты верующий, тот практикующий мусульманин, ты будешь террористом. Если же ты светский, то ты будешь экстремистом. Там государство не углубляется сильно. Это относительно того, то, что готовы были или не были. Относительно того, как люди там сейчас живут, ну, Аллаха шукур, самое главное, что у людей нету страха. Они понимают, да, то, что суждено человеку, то он и увидит, да, то, что Аллах предначертал, то он и увидит в своей жизни. Вот так они и подходят, вот так и мы подходили, и до сих пор подходим, да, то, что, как говорится, да, все в руках Аллаха, а не какого-то там президента, какой-то власти и так далее. Вот только что сюжет был про Зимбабве. Люди уходят, да, кого добровольно уходят, кого народ выгоняет, я имею в виду правителей, кого ногой вперед выносят. Да? Диктаторлардың соны затем бар. Ну, такая вот. Ленат бей, я мұны сізні евге келіп алған соң, сіз бірінші не тұшындыңыз мұна машинаға сізні yüklеген соң? Ну, бірінші, что в голову пришло, то, что, скорее всего, это будет по какому-то там административному делу, штраф может какой-то, может 10 суток, или же у них есть какие-то там, что-то нашли, там я не знаю, что они искали. Возможно, это будет вот как у всех, которые происходило, по терроризму, которые обвинения дали, вот сейчас Бахчисарайск, который взяли последнего, аналогично такой случай. Но я понимал, что, скорее всего, может еще где-то обыск быть, потому что обычно они проходят как сразу 4 человека навещают, там 5 человек, массово, да, так. Из-за этого мне было интересно, кто еще, у кого еще обыск есть. Но выйдя на улицу, увидев то, что в основном джемат Нижнегорский собрался, Аллах разосан Алардан, я пример для себя сделал то, что, скорее всего, только у меня, потому что в основном все там находились, ну, кого я знал, да. Вот об этом думал. Яғни сізні алып кеткен вақытта бір şey айтмадылар? Ну, конкретно ничего не сказали. Сказали, что экспертная оценка пройдет, и мы тебя домой привезем. Я у следователя переспросил, чтобы не было такого, то, что вот там знакомый рассказывал один, в Симферополь вывезли, домой приехали, в тапочках забрали, в Симферополь вывезли, около железного ЖД вокзала, говорят, дверь открыли, все, ты свободен. Говорит, ни денег, ничего нету, я в тапочках, говорит, как буду идти? Ну, говорит, дело твое. Я говорю, такого, чтобы не было, говорю, не-не, мы тебя привезем, все нормально. 2-3 раза переспросил, он 2-3 раза так сказал. Біз білеміз, асында бойлы вақиялар чоқылған еді ақылымыздамы, да ескі Қырымдан yanlışmasam бір ватанымыздашымызны да алып, чөлге алып кеттілер Қарасу базарға, ве чөлінің ортасында санки сана іште шымды мезар қазачақмыз деп қорқыттылар, ве бірақтылар чөлде. Да, это с Советского района это было. Было такое, то, что сказали, копай. Белогорский район куда-то отвезли его. Сізже бұл не? Мұна сізге япылған бұл әрекет не? Бұл вербовка сізні бөлі деңіштірмеге ішбірлігі япмаға істеділер ма? Ве егер ойлы олса, насыл это бұны керчеклештірділер? Ну, насколько я понимаю, то, что они ищут, скорее всего, сотрудников, не сотрудников, а внештатных работников, которые будут на них работать, да, информацию им преподносить. Потому что потихоньку сейчас изучаю дела, которые вот были, ялтинских ребят, когда задержали, симферопольских, на них именно были, да, доносы, не доносы, а вот аудиозаписи, то, что на ялтинских, на севастопольскую, по-моему, там был скрытый свидетель, да, вот эта функция должна, я насколько понимаю, тот человек выполнять, который будет на них работать. Он должен среди ватандашев, да, ходить, записывать то, что они говорят,
передавать то, что они собираются делать, и, соответственно, в дальнейшем, возможно, даже так унижаться, чтобы, да, вот, идти и, как говорится, да, быть еще свидетелями в этом деле. Сізге бұны теклиф еттілер ме? Ну, мне просто было сказано следующее, то, что находиться, вначале, говорят, полгода от тебя примерно будут люди, говорят, ну, как они сказали, шарашиться, да, отходить, сторониться от тебя будут, говорят, ну, ты потихоньку, говорят, войдешь с ними в общение, в дружбу, находись с ними, слушай, что они говорят, будешь нам передавать. Я когда спрашивал, кто еще есть, может, с кем-то там сотрудник хотел узнать больше, они сказали, придет время, все узнаешь, говорят, не спеши, пока просто живи, говорят. В дальнейшем мы тебя более подробно в курс дела введем. Я сізні бұл қадар чоқ қиынадылар ойлауса, сіз бұны насыл қимет кесесіңіз, не үшін ойлауса? Не үшін, ну, Алла знает, не үшін олар қиынадылар столько. Чтоб Сіз қабыл согласился я, етмедіңіз видать, скорее ешбірлікні. всего. Ну, поначалу я и до последнего пытался, да, потому что понимаю то, что самое худшее это вот именно, да, ходить среди людей и быть еще, это, да, стучать на них, да, если так правильно сказать. Это унизительное дело, это дело, которое, да, проклинается вообще, да, Аллах сахласын, от того, кто этим делом занимается. И у нас, например, есть, я знаю, кто в районе есть такие люди, и знаю отношение людей к этим людям. Их сторонятся, с ними рядом даже не хотят становиться. Да? Я сам избегаю их постоянно. Даже здороваться желания нет. Видеть в глаза не хочу их. И я как бы понимал, что надо держаться, пытаться, чтобы... Потому что если ты этим станешь, понимаете, Аллах согласен, это... Ну, все это. Мен асында сіздің рухыңызбен ве жасаретіңізбен чоқ илхамланам, ве сізге бұл инсанлар ақатенде бұзлерні рухыны көтере деп айтмаға мүмкін. Сіз Қырымда ятшаған ватандашларымызға бұл алда не yapmaq керек олғанны айта білесіңіз ме? Чүнкі сіз бұл алда олғансыңыз. Ну, бірінші, что хотелось бы сказать, да, то, что... Әлбетте ешкімсе көрмесін бұл әдесен. То, что человек, ну, кого бы ни забирали, да, должен понимать то, что оларны қолында, в руках власти, то, что предопределено человеку. Да? Если Аллах тебе предопределил это, оно будет. Просто надо сабр делать, пытаться до последнего по возможности, да, держаться это относительно их требований, да, когда они что-то пытаются потребовать. Если или же в другом случае, или же также в другом случае никогда, да, их словам не верить. Когда говорят те или иные там, они дома, например, очень мягко некоторые из них разговаривали. И такое, ну, усыпляли бдительность человека, да. На некоторые вот ошибки мои были в том, то, что я, например, не надо было требовать дальше, да, переписать на имена их, попытаться как-то это все на эти имена озвучили, чтобы около моих родственников, потому что когда меня забирают, башин, голова, как говорится, да, не до этого бывает имена запоминать. А родственники, находясь... Адларны не помню, к сожалению. А родственники, когда рядом находятся, когда он представляется, надо зачитывать, чтобы они слышали, понимаете, чтобы вот как бы... А юзлері ақылыңызда? Юзлеры только у двоих были открыты, а остальные все были в масках. Одного из них опознали, это бывший сотрудник СБУ, другой, вот фоторобот есть, смеется, ждем тоже, да, что-то. Демек, сіздің қиынаған инсанлардан бірі бұл Украина коллаборанты олған. Ну да, Сушко Андрей. Я мұнда Украина тарафындан бір дестек шымдық көресіңіз ме Киевде? Ну, со стороны государства пока ничего нету. Сейчас вот документы только тимчасово получил я, свидетельство о рождении переделаю. А так, со стороны общественных организаций, людей, не безразличных, Аллах разослан с них со всех, то, что помощь ощущается, помощь не только материальная, а также моральная помощь, которая немаловажна, да, которую поддерживают, в гости приезжают, чтобы скучно не было. Потому что привыкнуть вначале в новом месте, но очень сложно. Ве Ринат Бей, мына язық кенді сізнен субетімізні екулемек мәжбүретіндеміз. Сон оларақ мына сіз шымды мында Киевдесіңіз, аққұрайчылайжы әрекетінен оғырашмаға башлайжақсыңыз. Бұл Киевге көчмек асында не вақыт қарар алдыңыз Киевге көчмеге ве мында
болынмаға, Вехрымға қайтмаға планаштырасыз ма? Ладно. Когда мы пошли проходить судмедэкспертизу, это было 15 числа, поехали в этот же день, и в ФСБ ходили, там задержания были. Поняли, да, когда пришел врач, открыв паспорт, увидел фамилию, то, что у него в лице изменился, и там сказал, дописываю еще врача, будет несколько врачей его исследования проводить. И тот, который заполнял, говорит, что-то тут не то, говорит. Потому что до этого мы с ним как бы разговорились, пока очередь там была и так далее. Потом он пришел и как бы поверхностный такой осмотр сделал. Я ничего не вижу, это вот ссадины небольшие, ну конкретно ничего не сказал. Сделали вывод, да, то, что до этого было вообще предположение, когда по больницам возили, 2 больницы отказались принимать, одну заставили, так скажем, принять, через скорую вызвали. Ну и врачи, приходя, так вот посмотрели, как на овощ, который лежит на базаре, так поверхностно, и все, ничего я не вижу, все нормально, да. Я говорю, туда смотри, там ожоги. Нет, это не мое дело. Говорит, я только там по этой части, я по этой части. И все, другими словами, дали знать, то, что никакой конкретики относительно там были пытки, были удары током, они никто не даст. А чтобы это дело дальше, как говорится, продвигалось, надо именно этот вывод эксперта, да, заключение эксперта. Такой вывод только лишь можно было, вот мы у врача этого спросили, можно где-то в России, в Ростове где-то там есть, которые, он говорит, нет, в Ростове, говорит, экспертизу проводят по удару 220 током, такой ток не проводит, да, вот так отвечал нам. И понял то, что и адвокаты, и знакомые выводу пришли, надо выезжать на Украину, там только экспертизу проводить. Помимо всего этого, проводя экспертизу, надо об этом говорить, чтобы такое дальше никогда не повторялось с другими, да. Говоря об этом, я понимал то, что если ты это скажешь, то, естественно, скорее всего, как говорится, такое при возвращении в Крым могут заново задержать. И за это, идя на это, я понимал то, что дороги назад пока не будет. Иншалла бере-берліктер біріміз қайтарымыз қырым. Алла насіп етсін. Бұл біздің қолымызда, мұнда сіздің әрекетлеріңіз, дегер саясетшілердің әрекетлерінің қолында. Амин, иншалла. Біздің студиямызда ФСБ тарафындан қиналған ве бүгін Киевде болынып, шымды Ақор Челайжы фаалиетінен оғрашмаға башлайжақ Ренат Параламов болынған еді. Ве біз енді яйнымызның келечек мәселесіне кечеміз, азиз достарым, мәлім олғаны ки Батуневын Бірлескен Милләтлерде ишғал етілген Қырымда инсан ақлары бозылғанымен бағылы резолюция лейхасы таздықланды. Мәжіліс рейсі Рифат Чубаров қабыл етілген лейханы Русия Бірлескен Милләтлерде Кенеде шамар ашады деп изатлады. Рейберов насыл өткерілгені келініз бераберлікте сейретейік, sonra студиямызға мұсафырына қаршылайжақмыз. Резолюция лейхасына Рейберов башламаздан әвел комитет yolbaşçысы сөзге чықмаға имкан бере. Резолюцияның баш тешіпішчісі ве муэлифлерінден бірі олған Украина бірінші олып сөзге чыға. Бірлескен Милләтлердегі векеліміз тышышлер назарының муавені Сергей Кислица Меджлис ясаға Қырым татарларға қаршы япылған басқы ве қырымлыларының дини себеплерден тақып етілмесі хақында хатırlattı. Ситуація з дотриманням прав людини в Криму погіршилася через окупацію півострова Росією. Вбивства, тортури, утиски, незаконні затримання, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників, активістів – це розповсюджене порушення прав людини на окупованому півострові. Люди живуть в страху бути названими екстремістами і терористами або українськими шпигунами. Подібні репресії щодо обмеження роботи Меджлісу, представницького органу кримських татар, призводить до затримань членів Меджлісу. Украинадан соң Азербайжан темсілшісі сөзге чықты. О, Қырым резолюциясының лейхасына ачық қол тұтқан мемлекетлерінің аман-аман екенесі олды. Азербайджан рішуче засуджує екстремізм і сепаратизм і твердо виступає проти силового захоплення територій. Русия векелі бұтын қабатларына инкар етіп, комитет азаларына қаршы чықмаларына чағыра. Русия қырымлыларының шу жүмледен Қырым татарларының яшайышыны ейлештірді дей. Відвертим глузуванням виглядає вимога України забезпечити в Криму освіту мовами національних меншин. Адже у Криму функціонують школи з кримсько-татарською мовою навчання, працюють кримсько-татарські класи, надрукований увесь комплект підручників для середньої школи.
Резолюція повністю спотворює положення в Криму, як у кривому дзеркалі. За цим всім криється нарощування антиросійської політики, в покарання кримчанам за вибір бути з Росією. Русияның uzun ve yaygarалы çıkışından son komitet yolbaşçısı azalardan kısqa айтмаға rica etti. Bundan son Kreml tarafdarları biri артından sözge çıkmağa başladı. My delegation categorically Наша делегація категорично відкидає даний проект. Це політизована резолюція, яка нічого спільного з реальністю не має. Ми закликаємо комітет припинити ухвалення селективних резолюцій. Ми голосуватимемо проти. Контрпродуктивні звинувачення та тикання пальцем в резолюції, що розглядає третій комітет, руйнує принцип взаємоповаги і співпраці. Ми заявляємо про неприпустимість політизації прав людини. Ми вважаємо, що резолюція роз'єднує держави. Украинаға қол тұтып, комитет азаларына эбет демеге чағырғанлар арасында Бүйік Британия ve Канадада бар еділер. Олар да бұл резолюцияның мүелифлері сырасына кіре. Великобританія вкрай стурбована порушенням прав кримських татар, арештами і переслідуваннями лідерів Меджлісу. Затримання Чийгоза і Умерова взагалі не мали б трапитися. Ми закликаємо Росію звільнити усіх незаконно утримуваних. Ми конче стурбовані порушенням прав в Криму на вільне зібрання та свободу слова. Людей вбивають, вони піддаються насильству, катуванням з боку окупантів на півострові. Ми стурбовані утисками журналістів, активістів і переслідуваннями здебільшого кримських татар за релігійною ознакою. Русия тарафдарларының чықышлары çok olsa da Baş Ассамблея комитетінде истиләчі мемлекетке қол тұтмадылар. Резолюцияға 71 мемлекет қол тұтты. 25-ші қаршы шықты, 77-сі бейтараф oldu. Қарар алынды. Draft Resolution L42 is thereby adopted. Невбеттегі адым Қырым резолюция лейхасының Бірлескен Милләтлер Баш Ассамблеясының умуми топлашуында бақылмасыдыр. О декабрьның 2-ші ярысында өткерілежектір. Риана Алиева, Zaman, АТР. Aziz dostlar, sizge vəd etkənim kebe studiyamızga endi musafir teşrif buyurdu. Arsen Bey Jumadilov, ona selamlayıq. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, sağ olunuz. Arsen ağa, keliniz baxdıq, şimdi biz rezolüsiya leyxasını kabul etilgen leyxağa siz şimdi nasıl kıymet kesiyasınız? Elbette müzbet bir kıymet kesem, yaxşı bir haber geldi. Esas haber kısmet olsa dekabr ayın sonunda olacak. Ne vakit bu rezolüsiyaga endi Generalnaya Assambleyada kol tutar. Şimdilik bu doğru ve sağlam bir adımdır. Nasıl düşünüyorsunuz? General Assambleya kol tutacak mı? Kısmet olsa inşallah elbette. Çünkü Былтыр da kabul etti. Bir yıl içinde Rusya tarafından Kırım'daki baskılar azlaştı değil de çoklaştı. Onun için Generalnaya Assambleyaga onu kabul etmemege sebep yok. Onlar mencesine onu kabul edecektirler elbette. Bu sene kabul etilgen leyxağa yok deyip 25 devlet rey berdi. Cevabına 71 devlet rey berdi. Lakin alınған мәліметларға көре bu 25 devletke keçen былтыр yapılgan rezolüsiyada 23 devlet yok degen edi. Şimdi 25 oldu. Men şimdi adlarını hatırlamam. Lakin kenedi. Sizce ne için böyle şimdi oldu? Ne için iki devletine Ukrayna diplomatiyası gayip etti deyip aytmağa Çünkü mümkün? bakınız bu rezolüsiya biraz ağır bir rezolüsiya bazı devletlerge geliyor. Ne için? Çünkü onun esas mevzusu devlet bütünlüğü değil. Esas mevzusu insan hakları. İnsan hakları vaziyeti birçok devlette öyle yaramay bir durumda ve bu sebepten birçok devlet insan hakları mevzusu Birleşik Milletler'de o geç çıkanda ondan pek sakınalar ve bermemege özlerine sebep kıdıralar. Былтыр da öyle oldu, biraz ağır geldi. Bu yıl daha da ağır gelecek. Çünkü bilemiz ki ve anlayımız ki bu rezolüsiyanın mevzusu insan hakları. Devlet bütünlüğü olsaydı ve aslında devlet bütünlüğü bir kere endi reyge koyulgan edi Mart ayı 2014.
О вақыт бұл резолюцияға аман-аман бүтін девлетлер оға қол тұтты. Тек 11 девлет оға қол тұтмады, ама олар затен белі ки Русияның сателитлері, олар өзлері түшінмейлер. Devlet bütünlüğü mesele değil, insan hakları meseledir. Onun için bunu sağlam kabul ettik, pek kasvetlenmeyik, yaramay bir şey olmadı. Çok sağ olunuz. Bu mesele esasında en mühimi benim düşünceme göre bu rezolüsyanın Genel Asambleya tarafından kabul edilse elbette ki amelge geçirilmesi, işe geçirilmesi. Bence bu en mühim mesele. Sizce Rusya tarafı bu rezolüsyaya riayet edecek mi? Menimcesine yok ve biz endi zaten onu gördük. Bir yıl içinde Rusya'ya birçok şey aytılgan edi, bularını yap deyip, Rusya bularını yapmadı. Meclis hala da yasak. Kırım'da hala da insanlarımızın evlerinden kaçıralar, onlara baskı eteler. Sizde studiyanızda, mana şimdi birkaç daha evvel bir adamımız oldu, qaysı birini kaçırdılar, çekiştirdiler bayağı. Demek ki Rusya kulak asmadı oğa былтыр, galiba kulak asmayacaktır bu senede. Ama buna çok kederlenmeye gerek mi? Ne için? Çünkü bütün Garbi dünya ve aslında sivilizovanный dünya deyip aytayıq, bunu son dikkatga alıp Rusya'ya karşı sanksiyalar yapar. Çünkü bu son ularga hukuki bir esas ola. Mana sen Rusya bularını yapmadın, onun için sağa karşı böyle şeyler yapılacaktır deyip. Bu bir esnastır, bu bir prosedurdur. Onu yapmak gerekmiz. Мына kanuni cihetten bu şeylerge baksak, sizin de aytkanınız gibi şimdi bizim stüdyamızda Rinat Paralamov bulungan edi ve biz Kırım'da vatandaşlarımızın nege işanmağa ve nasıl etip özünü kifayet altına almağa suallerini muzakere etkendik. Benim düşünceme göre bugün de vatandaşlarımız Kırım'dan bildirir ki mühim adım bu anayasaga denişmelerinin kirsetilmesi ve bu bizlerge bir kifayet olabilir. Gelecekte bizde hazır bir siz şimdi bu iş nasıl etapta, nasıl derecede anayasaga denişmeler kirsetilmesi? Anayasa denişmelerin metini hazır. O metin şimdi son muharriyet tarafından denişmelerini, yufaçık denişmelerini göreyim. Yani leyha edi. Evet, leyha hazır. Leyha hazır. Leyhanı bir kaç gün içinde iş grupasına yollayacağımız. İş grupasında Ukrayna parlamentodan her bir fraksiyadan temsilcileri var, belli hukukçular var. İş grupası buğa öz müzbet kararını bergen son bu çıkacak kısmet olsa Anayasa Komisyonu'na. Anayasa Komisyonu bunu da kabul etken son onu Cumhurbaşkanı kısmet olsa onu görecek, onu kabul edecek ve eğer o onu beğense ve kabul etse onu parlamentoga sunacak. Onlarga çıkaracak, reyge koyacak kısmet olsa. Ne vakit olacak bu bütün bu adımlar yani ne kadar vakit kaldı? Menimcesine bir buçuk ay içinde biz bu leyhanı Ukrayna parlamenti içinde göreceğiz. Ve siz pek doğru ettiniz, bizim halkımız bekli bir kinayı ne olacak, naz olacak ve gelecekte biz neni bekleyik. Bu pek mühim bir mesele çünkü elbette Kırım Ukrayna'ya kayıtsın mı deyip bizni sorağında elbette kayıtsın deyip aytamız. Ama nasıl bir şekilde kayıtsın onu da laf ettik ve şimdi bunu laf ettik. Son değil. Şimdi bunu laf ettik çünkü bizim halkımız öyle bir güçlü ki yani belli zamanda Sovet devrinde bizim halkımızın bir muradı, niyeti var idi, Kırım'a avdet, Kırım'a kayıtmağa. Bu niyetten aman Sovetni yok etken güçlerden biri idi. Ve son ise Ukrayna'nın müstakillik zamanında biz galiba bu milli gayemizni biraz joyduk mu aytayım ya da bizde o kadar şekillengen o gaye yok idi galiba.
Шынды есе бізде кене о пейда ола. Біздің мұхтариетіміз. Біздің Қырымда біздің тамыр халық олғанымызны танув ve bu statusqa göre bizim aklarımız. Bunu eğer bizim halkımız şimdi görse ve anlasa ki eğer Ukrayna'ya kaytsa Kırım ve Kırım bizim muhtariyetimiz olsa bizim halkımız kene öz toprağında oğa sahip çıkacak. Öz toprağında oğa hiç kimse demez sen kimsin barket men de öz işlerimi yapan ve sizin mında hiçbir şeye hakkınız yok dep aytkan adam olmayacak dep anlasa halkımız Ukrayna bütünlüğü için pek büyük bir güç katkı olacak. Мына bu kanun leyhası endi azır dep aytdınız, malum olğаны ki bu şimdi meclisten ve inisiyativ gruppalardan bir çok leyhalar takdim etilgen edi. 4 leyha var edi kanun leyhası. Bu leyhalarga esaslanarak mı şimdi azır leyha peyda oldu? Ya da anda nasıl maddeler sizce en mühim? Şimdi bakınız, bizim muhtariyetimizni herkes aslında farklı anlıyor. Biz daima deyimiz nasyonalna territorialna avtonomiya. Bu sözlerini herkes bile. Ama onlardan son ne kelgenini aslında her bir kişi farklı anlıyor. Bazıları deyirler bizim Sovet zamanındaki muhtariyetimiz pek yaxşı edi. Mana ne vakit Kırım'da rayonlar var idi. Son Nemsiya rayonları, Çufut rayonları ve vesaire. Bazıları deyirler Numan Çelebiçihan'daki zamandaki onun düşüngen ve ayal etken muhtariyet ve cumhuriyet doğru bir şeydi. Oğa esaslanayıq. Ama keliniz bir şey tanıyıq. Biz bunda kuru tek Kırım Tatar degilmiz. Bizim düşüngen ve bizim teklif etken leyha aynı zamanda Ukraynalılarga karşı kelmemek gerek. Ve aynı zamanda halkara hukukka karşı kelmemek gerek. Bunu da göz altına almak gerekmiz ve düşünmek gerekmiz. Ne vakit biz kendi ve öz leyhamızını onlara teklif edemiz. Onun için bunda öyle bir şey yok ki men isteyim bana böyle, men isteyim bana böyle. Çünkü bu tek kuru bizim isteklerimiz değil o bir. Bizim içimizde birçok farklı fikirler var, bu iki. 3-4 aydır bizim esas vazifemiz edi öyle bir leyha tapıp çıkarmağa ki hem bizim menfaatlarımıza uysun, hem Ukraynalılarga karşı çıkmasın, hem de halkara hukuka karşı çıkmasın. Ve menimcesine biz öyle bir formüllerini şimdi taptık. Ve menimcesine şimdi mına bar olğan bu leyha, o gerçekten de hem bizim isteklerimizni yerine getire, hem de Ukraynalılar ve halkara cemaat tarafından kısmet olsa kabul edilecektir. Ne ki bu misal olarak? Mına en başında başlayık, bu adı misal olarak nasıl olacak? Nasıl adlandırılacak? Adı olacak Kırım. Kırım muhtariyeti. Yok, o olacak Kırım. Çünkü birçok adam diye olsun Kırım muhtariyeti, birçok diye Kırım Tatar muhtariyeti. Bilemiz ki halkımız içinde bile bir fikir yok. Biz Kırımlımız mı ya da Kırım Tatarmız mı? Bazıları deyirler, eğer Kırım Tatar adı olsa ben katiyen karşı çıkacağım. Çünkü bizim adımız Kırım ya da Kırımlı. Bileyim kim aydım. Evet, bu bir. Bazıları deyirler, muhtariyet tek olmasın, cumhuriyet olsun. Ama cumhuriyet sözün manası ne? Yani monarxiya değil. Zaten belli. Yani dünyada iki form var. Bir cumhuriyet, bir monarxiya. Eğer biz cumhuriyet sözünü illaki kullanacak olsak ne maksadı ne? Yani işte monarxiya olmaganımızı mı göstermek için? Yani onun manası ne? Eğer biz onu isteyimiz bir ne gibi Sovet zamanındaki tradisiya gibi, adet gibi kalsın deyip, ne için biz Sovet zamanındaki adetlerini şimdi kenedi yani gayrıdan mütiklemek isteyimiz? Birçok münakaşalar vardı, birçok fikirler vardı. Ve biz dedik ki tek bir söz hiç kimsenin itirazını
оге çıkarmay. O da söz Kırım. Kırım'a hiç kimsenin itirazı yok. Onun için bu bölgenin adı Kırım olacak. Ve bu aslında Avrupa ve halkara bir standarttır. Ne vakit belli bir regionga, belli bir toprakka onun adını verirler. Ve koşmaylar son. Muhtariyet mi? Cumhuriyet mi? Muhtar cumhuriyet mi? Muhtar monarxiya mı? Ya da daha bir şey. Yok. Kırım. Ve biz deyimiz ki Kırım'da özel ve Kırım'a has olgan bir status kaydan kaynaklana nasıl bir haktan kele Kırım Tatar halkının самоопределение yani öz belgilenmesi. Evet, öz belgilenmesi hakkından kele. Bu birinci madde. Biz deyimiz ki Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır. Ve deyimiz ki Kırım ne için öyle bir has statusu işte var, oğa husus olgan. Çünkü anda Kırım Tatar tamır halkı var. Nokta. Kimsenin itirazı buğa olmamak gerek menimcesine kısmet olsa. Son biz deyimiz ne ki bu instrumentler anda ve mekanizmler var. Birinciden biz deyimiz ki bizim Kırım Tatar tilimiz. Bilemiz ki bir çoğumuz onu pek yaramay bile. Yazık ki. Yazık ki. Menden değil. Şimdi bu Kırım Tatar tili, şimdi onlar diler anda işgalciler Kırım'da diler. Mana Kırım Tatar tilinin devlet statusu var. 3 devlet tili var. Rus, Ukraynaca ve Kırım Tatarca. Bu amelde yok. Ama biz anlayamız ki o tek bir şekil. O şekil içinde bir şey yok. Tatarstan'da mesela koskoca muhtariyet, muhtar cumhuriyet ne olsa da o prezidentleri bile var. Ne anladılar onlar bundan? Onlar o Tatar tilinde anda derslerini bile verip olamaylar. Hocalarga karşı şimdi cinayi işler anda açılalar. Yani Ruslar tarafından. Şimdi bizge böyle bir status mu gerek ya da biz buna böyle bir formula mı yazsak? Ve biz dedik ki Kırım'da devlet tili yanında yani devlet tilinin beraber aynı statusta Kırım Tatar tili her bir sahada kullanıla nokta. Ne güzel bir formula. Biz demeyiz şimdi Kırım Tatar tili devlet tili. Ne için öyle demeyiz? Çünkü Ukrayna'da devlet tili Ukraynaca olganı Ukrayna anayasasının birinci bölükte yazıldı. Birinci bölükünü değiştirmek için bütün Ukrayna referandumga çıkacak. Bizim için bu elbette gelişken bir yol değil. Yani anlaganıma göre Ukrayna bu devlet tili Kırım'da, Kırım Tatar tilini onun yanında, lakin her bir sahada kullanılır. Ve biz kullanılmıyor. diyememiz devlet mi, resmi mi ya da ne için. Çünkü eğer biz şimdi ne desek de Kırım Tatar tili resmi bir tildir. Ruslar soracaklar ya Rus tili ne? Biz onu asla o hakkında bir şey demeyiz. Biz şimdi onu yasaklamayız ya da onu Kırım Tatar tilinin beraber aynı bir statuska kotermeyiz. O ayrı bir mesele. Rus tili Kırım'da ayrı bir mesele. Onu Ukrayna devleti özü baksın, tek kuru bizge kalmasın, biz öz işimizge bakayak. Bizim işimiz Kırım Tatar tili. Ve biz dedik ki devlet tilinin beraber aynı statusa Kırım Tatar tili. Bu bir. İkinci, biz diyemiz ki Kurultay ve Meclis Kırım Tatar halkını temsil etken organlar olarak anayasada olsun ve bu maddeler var. Bu iki. Üç, biz diyemiz ki Kırım'daki şurasında Kırım Tatarların belli bir kvotası olsun. Ne kadar faiz? Bu akta münakaşalar var. İşte bunda endi siyasetinde kirişe. Çünkü bunda endi tek kuru hukuk değil. Çünkü ben sizge bundan evvel aytkan şeyler, onlar işte hukukka karşı çıkmasın diye böyle pek ince formulalar bana böyle aytabilemez. Kvota meselesi ince formula değil. Bu endi siyasi bir mesele. Bazılarımız değiller %50, bazılarımız değiller %33'ü. Bu elbette endi bir siyasi mesele. Menimcesine galiba parlamentoga çıkarganda olacak %1'ü.
Yani %33'ü. Ne için öyle? Çünkü eğer biz desek ki %50, biz Kırım'da şimdi %13'müz ya da 15'miz ya da 10'muz işte çeşitli türlü miktarlar var. Bu endi halkara hukukka karşı çıkacak. Çünkü OBSE ve Birleşik Milletler, biz onların daima bağdamız. Onlar bu kvota meselesine pek dikkatliler, pek mukayyetler. Ve diyorlar ki bu demokratik usullarına karşı gelgen bir şey olabilir deyip aytalar. Onun için galiba biz sonunda öyle kompromisli bir varyant görecektirimiz. %33'ü. Ama bu ya kalgan 77%, 66% bu demek ki kim arasında bölünüyor? Ukraynalılar ve Ruslar arasında? Kalganını biz demeyimiz. Kene deyimiz ki biz şimdi tek ve sadece Kırım Tatar halkının haklarını laf etemiz. Rusların ya da Ukraynalıların ya da diğer milletlerin haklarını onlara büyük saygımız var ama biz bu lehada onlarını laf etmeyimiz. Ne için? Çünkü bizler Kırım Tatarımız, biz öz halkımız için düşünük, öz halkımız için kaydelerini yazayıq. Biz daima bu 20 kaç yıl içinde öyle bir boynumuzga öyle bir yük daima koya edilir. Siz Kırım Tatarlar bir şeyler isteginde keliniz başkaları için de düşününüz, onlar için de yazınız, sonra bizge onu gösteriniz. Biz de bunu açık yürekli onu kabul eteydik, diyedik yaxşı onu da düşüneyik, bir yazayıq. Sonralarga keleydik, onlar bizni kule ediler, deyediler yok ya bu olmaz, biz buğa karşımız, onlar da onu kabul etmeler ve vesaire 20 kaç yıl bunu uğraşaydık. Şimdi dedik ki toxtanız, bu oyunlarınızı bitiriniz. Biz Kırım Tatar halkımız tek Kırım Tatar haklarını düşüneyik, onlarını yazayıq. Sonra ise kalgan milletlerin hakları, onlar ayrı farklı kanunlarda laf etilsin. Bizim oğay itirazımız elbette olmaz. Ve bizim şimdi laf etken formulalarımız, onların haklarını asla tiymi, onlar tek Kırım Tatarlarını laf ete ve gözde tuta. Ve üçüncüsü. Bir kaç dakikamız kaldı da deyimiz ki kurultay ve meclis statusları var. Deyimiz ki Kırım Tatar Kırım Şurası'nda kvota var. Ve deyimiz ki bazı sorular, mesela tabiat, toprak, tahsil, medeniyet ve ilahire, bazı sorularda Kırım'da bir olgan hakimi organ bu sorularda karar alganda mutlaka Kırım Tatar kurultaydan ve meclisten razılığını alacaktır. Yani Yalta Şurası mı ya da Akhyar Şurası mı ya da Kiriç, kayda bizim sayımız pek az, onu bilemiz. Yani aytıp olamazlar ki bu toprak olsun zapovedni, anda Kırım Tatarlarga hiçbir şey vermeyik ve nokta. Öyle bir şey olmaz. Çünkü biz anayasada endi bu sorularda dedik ki, bu sorularda karar alganda beyefendiler, geliniz Kırım Tatarlarga, onların fikirlerini soranız, eğer onlar buna karşı olmasalar, o kararını kabul edeceksiniz. Nokta. İşte bu mekanizmler, bu şimdi esas şeyler, anda daha birkaç şey var. Onlar bizcesine, bizim Kırım Tatar halkımızın bu basamakta isteklerini, muratlarını, arzularını yerine getirecektir. Eğer gelecekte bir 100 yıldan sonra bizim sayımız pek büyük olsa, bizni 4 kurtaracak ya da 14 ya da ne kadar olsa da farklı bir vaziyet Kırım'da olsa, biz deyimiz ki samoopределение o bir esnastır. O bir status değildir. Eğer 100 yıldan sonra başka bir şey bizim için daha da gelişken olacak olsa, biz o sualini kendide çıkarıq öge ve derik, böyle isteklerimiz var. Bu basamakta menimcesine bu şey şimdi gerçekçi, bu leyha o hem gerçekçi, yani biz onu işte gerçekten de gerçekleştirebiliriz
бір тарафтан парламентоға кечіре білеміз. Ve aynı zamanda o bizim halkımızga arzu verecek, niyet verecek ve halkımız kendi bilecek ki milli gayemiz nedir ve ne için biz kuruşamız. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olun stüdyamızga kelgeniz için. Aziz dostlar, biz ise yazık ki programımızın yakınlamak mecburiyetindemiz. Zaman informasyon programmasını 5 dakikadan kaçırmanız.